Nā ko te wiki tuawaru tēnei mō ngā Kremea porirua ki Manawatu, ki mua i te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Kei te aro ake rātau ki ngā tono a Muaupoko, te Ātiawa, Ngāti Awa ki Kāpiti, Ngāti Raukawa, Ngāti Kauwhata, Ngāti Wehiwehi me te Reureu. Anei a Regan Paranahi. Hea hei ngā kua huri te tai mō ngā he otu auki. So these circumstances show of a people whose land was likely to be acquired with or without a full consent. Ko tahi mano whiturau o ngā ingoa i tuitui ai. Ko ta nuinga o ēnā o ngā tohu no waho ke. O ngā te kauwhata no waho ke o Raukawa. Koina te raupatu nā te pene. He waitohutanga, kua whaka awe nuitia nei tangata whenua. Ko te kōrero kia rātou ke ka raupatu ngō koutou whenua. Nō reira, kia waitohu ki runga neina i te pepa. Ko te āhua o te tai au ka noho heirau maharatanga mō ngā tāmitanga o nehe. The consequences for the hapu of Ngāti Raukawa, Ngāti Kaupata and Ngā Iwi o te Reureu Confederation was that they became the most landless tribes in the country. Ko te rangi tika, ko te mangaone, ko te kiwite, ko te oraua, ko te manawatu. Paru no iho. Engari, he aha te whai ngā matua ma nei iwi. Te tino hia ka rongo ai te rōpū whakamana i te tiriti. Mā rātou ke e tohu atu ki te karauna, whakatika ai. Ka rangona tonutia te taraipūnara i ngā tā paitanga mo te roanga o tēnei wiki. Regan Paranahi, Te Karere.